จีทอดต่อจีทอดต่อไม่อยากดูพ่อทำไม่อยากพ่อรู้อะไรเนี่ยพ่ออะไรกันแล้วพ่อทำหรอทำอะไรฮะทำไม่ยากเลยจะทำยากเนี่ยโอ้ยดิอุจจีพ่อยาขอไปดิจังเลยคนละมาตัวใหญ่ปุ๊บอะอุจจีไงaku tak ada mama lu aja jadi lo aku tidur pun kamu mau apa deh kalau depan ni biar ni kalau apa panen pada lucu ni pak oh ya ni 나 요리기가 이빨 많이 하라 꿀비야 제라를 빌려 오래래야 I don't know a 소비야 응? 소비네 아니야? Nepal the first time? No? Nepal bai blali le em ya ba Nepal bai blali le hả mà cái mưa phải bò lo đi nèพ่อđã phải bò đi nèพ่อđã xí đi à chả lênพ่อđã lên mà qua đi chứพ่อđã phải bò đi nèพ่อđã cứ bò đi àวันไหนโอจีจันน่ะอ่ะพ่อน่ะก็แต่กันเรื่องคือเราชอบด้วยกันอย่างนี้แล้วแต่การที่ตัวว่าแต่ละพ่อเนี่ยที่ไหนอย่างว่าคือโยมตอนนี้ออกหัวเด้อมาว่าที่เจ็บบ่อันนี้น่าเตือนมั้งที่น้องตัวเจ็บบ่จู่ๆนะว่าโยจีไอออกหัวอะไรว่าเขาเรียกว่าอะไรออกหัวอะไรฮะJalan. Hah? Abe ya. Alu kita cuma dia. Hah? Alu dah mana? Alu dah nemu dia. Kalau lah. Lu pesi dia ni. Tak bukan ni. Alu dah kami ya. Apa kata? Alu dah kami ya. Ya cimil lati ni bab kalau dah kena. Kerja tidur lagi ni. Kalau macam mana tu ni? Kalau nampak iya palai ha. Nampak ni balik top lah. Ya kuih kare. Wih, urji hai balik top le nampak kau ada. Mapra je ada pada mapra je lo kabel aku. Mapra je lo kabel aku dah. Ya, nak lupa ya, tu nama je lo kabel aku dah. Vậy này mà là hôn nhau vậy này mà là hôn khách ta này thịt cái gì vậy đây rồi bali con này cà bơ cô đuôi à cà bơ mấy món à urji chẳng na này cái này nó lâu rồi nó phô nào rồi này chưa là lâu rồi chín rồi Chino lên là mày Chino đi Chino ơi tại vì chỉ là phò là lo Chino về lo rồi nó chỉ được lời ra phò giờ papa ra này phò giờ mua ra papa ra này nó William Blan này nó hết bù này hả nó bù à okเอาไว้เดี๋ยวปล่อยๆแล้วเอาไว้ยูจีพ่อต่อพ่อรู้นะมั้งแต่การวิธีการพ่อดู
Yo tipo tonya yo tholi no. Ko ko di lak tan. Yo ji lu gai ko ra yo tholi. Ba do ko lam le ko la pesi ne. Ha? Ko la pesi na wi ya. Ha? Ko la pesi na wi ne. Mà này khỏe hoa, khỏe hoa. Giờ papa mà bên này cho này. Balik, balik. Kamu kau betul lah kalau nak tinggal apa ini? Kau para buli mah ya? Kau kalau kau cakap lah ya? Amili mah ya? Kau amili.